Ekitabo ky'enfumu eshura 16 ezindi nfumu. Enama ey'omuntu agira omu mutima ebeeye konka okugarukamu kw'orurimi kuruga ahari Mukama. Emitwarize y'omuntu yoona omu kureeba kwe eba eshemiire konka Mukama apima emitima. Emirimo yawe gyegyekyerere Mukama obwo nibwo enama zaawe zirihamibwa. Buri kintu Mukama agira eki yakihangiire nangwa n'abe bakabateeraho ekiro ky'enaku. Omuntu weena ow'amaryo g'omu mutima n'ekirikunugwa ahari Mukama buzimazima taribura kufubirwa. Embabazi n'amazima nibyo birihiirira okutahikirira kandi okutiina Mukama nikwo kurekyesa abantu ebibi. Emitwarize y'omuntu kweshemeza Mukama areetera abantu kubagye nawe nangwa n'abazigu be. Akakya karimu okuhikirira nikakira empiiha nyingi ezitungirwa omu kutahikirira. Omutima gw'omuntu guteekateeka eby'orugyendo rwe konka Mukama niwe amuhabura oku arateera entambwe. Okuragura okuri nk'okwa Ruhanga kuruga aha rurimi rw'omugabe omu kucwa emanzi akanwa ke tikashobya. Eminzaani ehikire n'eby'okupimisa n'ebya Mukama n'amabaare goona agarikupima g'omu nshaho n'omurimo gwe. Abagabo okukora ebi n'ekirikunugwa ahakuba ekitebe ky'obugabe kihamibwa okwihikirira. Eminwa y'okwihikirira niyo eshemeza omugabe kandi akunda orikugamba ebihikire. Ekiniga ky'omugabe n'entumwa ya rufu konka omunyabwengye ari akikiikanisa. Omugabe kwashemuuka aha maisho kireeta amagara kandi okukunda kwe kushusha ebicu ebirugamu enjura ya katumba. Okugira obwengye ni kirungi okukira okutunga ezaabu. Ego, omuntu akatoora n'okugira okwetegyereza okukira okutunga efeeza. Omuhanda rugyendwa gw'omutima gugororokire n'okwetantara ebibi, orinda emitwarize ye aba naarinda amagara ge. Amaryo gakuratwa okucwekyerera n'omutima ogurikwetunguura gukuratwa okugwa. Ni kirungi okugira omutima gworobi okakwatanisa n'abooro okukira okubagana eminyago n'abanyamaryo. Orikuta omutima aha kigambo kya Ruhanga ryagogyera kandi oyesiga Mukama bahiirirwe. Oine omutima gw'obwengye ayetwa omuntu orikukyenga, emigambire mirungi eyongyera kwikirizisa abantu. Obwengye bubeera obwine enshuro y'amagara konka ekifubiro ky'abashema n'obushema bwabo. Omutima gw'omunyabwengye guhindura emigambire ye kuba ehikire kandi gumwongyera kugamba ebirikwikirizisa abantu. Ebigambo ebirikushemeza ni nk'obwoki binurira amagara g'omuntu kandi bihamya amagufa ge. Hariho omuhanda ogw'omuntu ayeta murungi konka omuheru gwagwo guri omuhanda gw'okufa. Enda y'omukozi niyo emukoresa n'akanwa ke niko kamugyema kukora. Omuntu otiine mugasho agira enama z'okukora kubi kandi emigambire ye ni nk'omuriro gurikubabura. Omuntu orikwehabagiza buzya entongane kandi omuhwihwisi ataanisa abanyamikago. Omunyeitima abiihabiiha mutaahi we amutwara omu muhanda ogutari murungi. Oyitira abandi eriisho aba naahanuura enama zikiikami. Onene enshaya aba naayenda kwihikiriza obubi. Omutwe gujwengize enju n'ekirunga ky'ekitiinisa kandi kitungwa ahabw'okugyendera omu muhanda gw'okuhikirira. Otarikurahuka kugira ekiniga naakira emanzi kandi orikutegyeka omutima gwe naakira okwasira orurembo. Abantu baraguzisa entetera aha ruhu konka endagu yoona eruga ahari Mukama.